manusia kondisi roh mentong rame dalam bumi kadau siro nasi flora mentong rame makhluk jomblo beda pikir anak lain sebab jodoh kadang tenak KGO Manedio yang golong na beka pretro bepanik nyoka pisah minta ganto beharaba urung sino bepanik manusia kondisi roh mentong rame dalam bumi kondisi roh nasi flora mentong rame makhluk jomblo beda pikir anak lain sebab jodoh